wazalendo watukufu wa Komori, Maislamu ombabanu mjundao wa rahma na amani hoju yanyu. Yukhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si umambianuka nasi na wa Komori, si wa Komori sonti pia imahu yuwajibu karjambabanu amada banu ilirjeri jitamke. Ngam aminuka nao sikuwa lelo inu imadekaundo nloni yobanu madekaunge hunrawo wanawa Komori hawinji imahu garjuzisao haruma bandu ya wananyasi majurnalisti kao wakosu alu wanadamu wanu imahu nsujua eunu harawa hindrinu watusubuti waonesaze pumo obahanu balu zero mwana mkomori kao ngudhulumishi watukufu osikuwa lelo inu ngamshukuriwe mwana makarim kao si umstahisi wa Komori hejitihadi ya haniyo hejitihadi panda mwana ikaundo ya koweneso wa Komori zikaundo ziliyo harumayensi sha imahu yuwajibu watu rejerdo wambi ya ukana ibanu wananyasi majurnalisti masuala muhimu ya lo haruma pumo ya ho wanadamu yabidiwa zijue ya ho wanadamu wabidiwa unishiwa zabarindi ni mtu subuti ya wanadamu madhwa mana hamada wanu mtu subuti mwa wozisa ilo wa Komori wa ruhambabiye imarongo. Sikuwa lelo inuti wone mwana makarimu mtukufu hakabazi mai na komanda takfin ya umozisa masuala menji ya usuya na neze viol kia ungarishukuri yao hebaru wapanda mwana ya komanda takfin ya onesa wa Komori heli kaundo ya jitamka ngarishukuri yao sha imma ho batu yuwajibu rijeba nurjeri uzise hawri wonese ukanaba nule swala linu bwa Komori na mpartage hawinji ili parce que banuze le swala nlamba banu lelo linuti la siasa no li huswe siasa parce que liri husu sisi maranya watiti ridhulumishi hao kauze ndongozi nu ngaziri hundrao shakom ranya ukosubuti hajabanu hajabe nuwa harumu hadisi hamandaini karjo kana bandu ya maranya wenji ukawahara bandu ya maranya wenji eziko wafunga sideziko unifunga yabuko na usubuti wajebanu wajewa benuwe suala hamandali ngamjio haruma suala la mandu la huzi sokana ebanu wananyasi majurnalisti haruma mruja komanda takfin zabarindi ni mtu subuti maamuzi sa ukaya ebanu ngari wonao kana emavu marifa yanketi rangudo gendarmerie rangudo police nationale ye inu problemu indrini ya mavu anketi ukaikarndo anzara ngalebwa Komori vanu enamna rjojuara mbe mahakama ngaumai eshandise mahakama ya lomai ihodo gendarmerie ihodo police nationale heze anketi neze peve zijoka ufanyishiha arumwe malaho yayo hindi lelo wananyasi majurnalisti kabidi muzise komanda takfin ya wone soka ya vanwe mana sisiri kwamba ukananga abo mavu yanketi lesu alalinu likanse namna yinu ya uka ngarjo subutiri zambe au kasile rafungwa raziona lelo yinu ngasiba ngamjua ukabwa Komori lelo mrujo kiri haka jirani na jirani wandu kwa tsuyelewana mruju wa hamanupile hambiye mwana ukana endambe fulani ukana hanikomea au fulani hani viole lelo inu jirani hende hashitaki baada enda ya shitaki ho gendarmerie ilazimu harumwe anketi hanyu Hakari wono mze wa hatu komanda Ali Hamidu mngwajo humrehemu ya mnike unono
wode mwanadamu ikao mru hakahelewa harumwaza anketi za gendarmerie za lelo inu narikubaliane ukaya lelo jirani ngari shinda nao haja hapuwe mwana haja mbenda mbe desire hamviole lelo tijatende tishitakiwa gendarmerie yabo bona haho gendarmerie na haja na jani hansi wa bana wano anketinu ketu tsamrika wa hasoma harumansi za ulimengu inu ankli lelo inu abahe emwana haja hansi wa bana oimwana wa mahakume oimwana wa mahakume na miraro haja hansi wa bana ewe ujue mwana mmewoi mi humjua ewe yoporo fulani haufanya ndongo ndi hani fanya ndongo fulani haufanyilia ndahu hani fanyilia ho hondani hae okay ye nyumba hae ngihorido ngaborido okay ye nyumba hae obanu ya mwakaya mwalala mlala rumwetanda haumlala bonsi arilala bonsi okay yebo mwahenda hondani habulia tele habula tele okay yawesa hiyo baada mimi nloho gardavi nlo gendarmerie ngamjo ujua ni mwambie nukana ela kile yangu ngiomba bahanu fulani esa yonga baro hao maaja waje hondani yangu waje wangalie kawabu we nyumba wa Paris parce que ntwami nukana mwanadamu mru ya vumbuli wezi ndizo hondani sujuwe yosanda ibeze ndo zikauzi zitolo hondani awesa ywe kawanjia hai ola mwana hamba hoda honi hunungi horido rijari hundu kabatsi rido okay ranzi harmale buku ola mwana ajabano hajambu kana halazi warumu itanda rijari hundu nyumba yinu kabatsi itanda shale godorongi lobonsi wanziha ola mwana hamba babuli watele rijari hundu roda honi hundu kabatsa tambaradio wanziha yabo na mshinde mwele ukana zinundrongoza ndrabo hiyo de anketi kofanyishia shaka mnatsojua lelo inutsambo kana emwana mmewa ihandenge emwana yabo mndu ya gendarmerie mndu katsurongowa shamndungu jobala mndu ajambio kana kutsuona haya mndu hazi hamandawe ebantsira nde amba urende ndogwende ni mndu atilwa selwili na mwene bwako more hatwari mndu tilwa selwili kama mndu hatilwa selwili votrasi mndu hafanyilwa anketi mimi tiharaya ukana zendrongo mimi ntsuzijo zendrongo izo mimi njazirenda bahekatsi baliwanga msiswaho mahakama ola juji kaundo ya adrese wa ndio yanishilie yo mkini hamndu habaliwa bakomori yo kiri mndu habaliwa ne legari lo gendarmerie usaho mahakama mndu hende haparisa ola juji kaundo ya nzo ya jende shilie ye mndu humparisa nguro hoho mahakama ngwendo aruma majilisi humparisa nguro hende haruma haziza nyindwa jina enga ngamjwa bakomori izo kaundo ejuji wala yakujibu ema gendarme wa balie mndu yamba viole wa umwambi yokaya awenda wene wabili wahangu yafanye karata sibala yabe wa madadepo hata maudu njeni mwishilie yo mkini hamru haezo wa madadepo yejuji wala hadi waza mru hareme mahamili vatunokana mru haishiliwa inu mwengoni mwe hatuari nami namshukurio mwana mabolu tulemze abo wanjia yao we ushuhuli hano wanadamu ikaundu wa viole wao shabanyu na mshinde mwele wakaya harumaze violence ikaundu zambao ngazifanyishi hao na dojua ukana bado kanketi ya zakweli baba nulelo yinu ngari juwa osideri loho masiwani lelo mrungu juo hakana umani wahene jirani mru hende harenge mwana ola hammanupile ukaendambe fulani ukana hani viole na wafanyi hao hata karatasi za kilopitali za nrabu sheba kishokana banule lweka hondo fanya sortofika holopitali ya ukemwana wa ya violewa ibali wa ujaho gendarmerie shabanu nyima gendarmo mlo na anketi na mkensi mfikiri ya ukanasha mlo yamba ya violewa ndahu hamba ndani hai yabona mkensi mfanyeza analizi muzise mwana paswe mwana wa maha kumena miraru hau mwana wa maha kumena mine umrulo nankili mumuzise nyumba hae yoje yewo mlango oje engi horido engi hoitanda engi hotele engi hoindri esa yeke mwana havumbu waze ndrongozila
wala majandarmu waja hondani waja oparisaza ndongwemo mwana mshaula ya hamba zokweli abukabati petseyo shenda majine lelo mndu ajangu haviole mndu hende hula kabati ankete ya uzisokana hondani huhaitanda huhatele paske chocho kiremwa naende ambe kana vorendo ndani habula tele yabo aminukana rangu wakati na rete wanlo gendarmerie mwaja hondani mwaja mwangalio kaka bati hata radioko ya jomba tele abona aminukana zinundrongo zandrabo ya mrutsi ndoi sha hokale lo mje mwambe ukananga mrenga wanadamu ikawa wanadamu wenji waloho prizo hiyo asibabu suala hamanda linu ikawa wanadamu wenji ngabo warenda shanga bo akazwa ndrabo ina mwende mruya mwaone mruya akazwa ndrabo enda yare mama hamilia kamili prizo yatsu hukumlwa amumniko ni mfano wa hadisi mwana mabotu lemze ndo ndobo wanjia ya baba nuhena ndrongo mimi nambao miuka naza nyishahidi zangu mitsi hamado wasaya watusubutu jabanu waja warongoa ndrongo za kinyishahidi waka mwananyasi wamba Hasani yakaya nomewa homa hakama hiyo Hasani woi hafanya hajahe shilia wandu ikao wamba wa viole hawa klase madadepo wako magobani mwakati la miminga mo prizo inu ya 2023 ila nako prizo bahi Hasani kajaparo paroa na zijana wao wajaweshiliwa wajuloka kweli warende hau kwa jarenda Hasani habakshata haja atolo harumwaze do manazae ho mahakama yabo wala watoto kaundo wabakisha waloho prizo wabakisha wala mwengoni mwa usiku wa Hasani ya jatolo bajaba no mewa wandu andojina enda mashine mwanama boltu uishiezo mimi nambao kan hakika Mwenyezi Mungu ende haliyo wala Hasani haja atolo bajaba no mewa wandu andojina ho mahakama Komoro shabo ya jawano mewa abo final mazila dossier kao do Hasani ya hezo wana watoto wala wanazija na homagobani shazila dossier final makazi tuonea baada ya wala wanome wanyumeni waja ho prizo waja ho prizo bala waja wakaufanya apeli wa abo wandu wakauparokana eni ya paro hezwa hunu ni Hasani 2020-2022 na mjem albwesela wandu wako aniheni ya hezwa hula ni Hasani haka ujabala ya weja wanzi halisti yebaliwa usaho biro vala magobani vala biro vala isa hiyo wanduweja wangalia fulani haezwa hunu 2020 ni Hasani we parondo muparo abudu na mwone hatori hiyo muparo abudu wamchini hanyunda hu do binguni ngawe na mahaminga mahafulani ya uhahunu asibabu indri si hahunu tsamba ukanari tsiviole mwana wandu okay ani na mwone hatori hamandi yo ilazimu ikebo Hasani ya roha ho mahakama bwa Komori ilazimu wandu wakauja warenge mahakama ikabidike Hasani ya waone yani ya warande ze dossier za ho wandu ya waheza 2020-2022 shao kakola bo ze dossier kasjonea abo watoto watu dukahangamia ho magobania nge abo nyinyi haka Mwenyezi Mungu wananyasi majournalisti haru masuala hamada lenu nyika mshini mauzisa wandu hamada wanu zakadwabili wananyasi majournalisti vanunga bondongo kaungizo muhimu harumaze pumuza ho wanadamu ili wandu waelewe ikabidi muzise komanda takfin ya uka komanda takfin inu haki evanu lelo yinu efasiria gardavi ya gendarmerie tsihunga namnaje emana mrafanyo mwezi gardavi emana mrafanyo mezi miili gardavi gendarmerie ekozi hindi mrafanyo gardavi nasiri shoka gardavi yo 24 heures zabarindi ni komanda takfini mruya fanyao mwezi haunsu 20 ho seluli ya gendarmerie ekozi hindi zajiri hindi ye komanda takfini ye wandu ikaundo mruya jayaretewa ye hansi wa haruma seluli ya gendarmerie haruma muda wa mwezi ye kafi ya bala ye jukumu ngio nando ye maudu ikawe batsoja mahakama ya za kweli enga joshitaki wizara ndai enga joshitaki ndo hakama aminukana mndu ya jayarengwa yabe ho gendarmerie yafanya tsihu 20 yafia ho seluli ya gendarmerie aminukawe wakati haruma mahakama paskera haka rahema mahakama kwa jani kiwa contrandu ya he mwanadamu ikaundo ya loho gendarmerie noze ndongwa hizo ngazifanyishi hao yabo likafikiru kawa nanyasi ma journalist na mkerathi baba no mimi tsina ujua ni hundane na madhoma na hamanda wao ni wauzise maswala take mimi ranyani kawa mimi ngamshemezo zetambu ikawa dozendemao shawa na nyasi ma journalist na mkerathi baba ngabo zilo muhimu ya bido wako muri wazijue ensi hatu ndio namnaje oba hanu riwasulishi wao ngare wasulishi wao namnaje ho kalelo
lelo inunga amuiwe mwana mabolto bamtu mvumbua bana bahanja yabo lelo inunga muiwe mwana mabolto ntsumbe shakovkasyo shanga mwendo gendarmerie hauho polisi nationale nende na wone wandu kaunga mwajuo bala ni wambie ukana banunga amuyo bolto ralizu 20 emru wangu ntabisho hata katukirunliwa ndizo ko linga bajoru hama aja wa ili wa gendarmerie hauma aja wa polisi wende warenge bolto waje wa mwehensi ho gendarmerie ho seluli ya gendarmerie harwansi hukume ya henso abana ngebidiyo mpake familia idojo gendarmerie ye jaimona bal hatange bido waje walibema pesa ho gendarmerie batinokate mahakama ngwazi juwao ukana bolto ngo gendarmerie ye bolto ye fio gendarmerie ye jukumu ya ndo siba nge bido ani ngebidiyo rikera zibaba nunga si harumansi ridoju emru ya fanya gardavi nsukumeza gendarmerie hau polisi nationale ejo eka hafia yabo yebanu maudu eketso kanga po mahakama mndungu dwenda ya shitakindo dola ya ntao selwili haude de wizara ya tiamruo selwili hau upande ndau narikera dhibwa komori vanu sisi karitsuri ani vanu komoru kouri ya zifungo ekaitso kashitakiwa ngaboze haki za ukanga bido mriende ya fungwa paske mimi ngamwelewa ukana lelo inunga jojo jibu lwa rambiwa ukana selobo dezi ngabo ntsihu za gardavi ziko mrako ujwa hansi wa yabo hansihu lelo inunga jojo kubali ya ukanasha lelo bona ngwati hibi zindu za wandu tivunzu mahala tirengezi zindu za wandu shosi kuna parisiwa ti hantu wa gardavi tivumbua wandu wandu na kamina o tikamina wandu wararu yaboyo hakune hansi wa gendarmerie ilo wandu wala wende watsawa yojo kirinje nambe ukana lelo yinu ezindu nazihiba tizihuliza mndu fulani na mndu fulani na mndu fulani abo lazima nike ho gendarmerie ile zindu zendeza rekiperewa yojo kirizifanye mfumo jumototsawa yabo narikubaliano ka emru ya bidie hansi wa selwili gendarmerie harumansi uzawaza mru hindri mana banu lelo mimi supposo tikubalukana tihibi mbuzi ya mndu fulani embuzi tsayinu koli tikubaluka tihibi tihuzu mahala fulani yemru yanshita kitoi hajo gendarmerie tikubalukana kweli tihibe mbuzi yo tihuzu hau tihibe tele inu tihuzu yabo nsuwa ne namna ya wehansi wa gardavi harumansi 20 na miti kubalisha itendwa na nifanyilo EPV nisiswaho mahakama ikanga mwendo nende na sami hilo kanga mwendo nende na hezwa magoba ni show muhimu tiro haru mweselwili ila gardavi shana kubaliani ebano kamndu hafiyo selwili ya gendarmerie yes ani ye juko mungio nando hizo ndizo wanama majournalisti mwabidi mdo uzisa wandu hamanda wanu skibanu lelo kaina ujokiri procureur general lelo mana wanikiwa gari wanikiwa na mafura ehazia honda hii ehazia hodo njia harumaze selwili harumaze ze brigadi kaundo zilo karibu mathala ni nawe wende wajue owanadamu wanu ngwa banuntsiunga ewanwe mana watsusa mahakama za barindri hiyo de roli yaho yabidi unjie paskeri wanwe mwana nyasi sako procureur sako wakati yakayabo hatsoka ubiraye njia harumaze brigadi ye uzisa ewanu ngwa banu ewanu andu hindi ewanu ngwa banu tsiunga ebanu sabari watsusa mahakama shake na ujokiri bake wanadamu waje wehanswa gardavi harumansi 20 haumezi miili bati ziwono tiziesh juzinu nakane ndo gendarmerie abo tseleti undu wandu walo yabo walona mezi miili gardavi ko gendarmerie na walona mwezi gardavi ko gendarmerie ngo wanadamu waleka wafabala yejuko mungio na ndo bibo ke kora kwa jasa mahakama kamkaradhi baba ndongo jazi nungebidio rido jabanu wananyasi majournalisti mwerinika masuala hamanda yanu ili wala rejua ebanu ze haki za nyamtiti au ze haki za mwanadamu ngizo ndaba haruma mabehewa hamanda yanu hizo ndizo abidi wananyasi wandoka na baraka rido tsarejua chati maranya hamandasi kende longa ndore ndera uzise wandu hamanda wanu yuru masuala majangu yanu masuala majangu lelo inunga aminuyo kana ezetambu zirire mao avaya ukananga rambwe mahakama yo mai sha ngasina manketweri wai na banunga rjuwa kana banu hena mshinzi wandisabo nsi waweha awe nyumba yotso weha
nangari aminio kawo mshinzi wa mahakama yode gendarmerie yode police nationale akaudo wafanya anketi heina anketi jobira nai ko gendarmerie lazima mahakama langa jobira nai heini wakata anketi kaunga jobirando lazima mahakama langa jobirando banu ritsikenti banu ritsodori hejukumu ya mahakama na rikubaliri hejukumu ya heze mbawa zifanyoze PV na do gendarmerie ne police nationale haukawongwa una erweri lelo yinu na mkenti mfanyeza anketi za hanyu hata mparse wa ukweli wakati ula msisemro mahakama wangesi sirjama bendensi ya hatu kamna ujokiri bake wangua rengensi hatu wafanya malinu shamba waririsize indensi ya hatu siwiza mbando nondo kangasi tayari zinafsa moza hatu zitolo shaho hambe haki obahanu iliyo lazima rizambi kakamna ujokiri lelo gendarmerie nationale police nationale lelo za anketi za hanyu kama anketi shabondo kamimi ujua mru fulani lelo inutse mshitaki ho gendarmerie ye mru waingu ngani mwiyo awe mru nga mparo gendarme ni mjuwao ye mru yende yarengo ihanso gendarmerie abo mpaka ya bakshei wate skwa tukulibe mapesa ya yoti haki iyo ti haki lelo gendarmerie police nationale na mwangalie mfanyeza anketi za hanyu mju emru yi harende ndongweki ekamfanyeza anketi za hanyu ketsu bidi mwanadamu yabakishe gendarmerie haruma mwezi wa kamili haruma seluli ya gendarmerie ihongu bakishoza barindi koma bayoti prison mwamba yoti prison yangu efasi ebane fasiri ya 24 heures ilaridingo shebanu na yode mano kana wananyesi ma journalisti na mkenzi muzisema vo mana wanu mwozi sokana ebane fasiri ya 24 heures wo imru hindi ya bidia yanso 24 heures yewo imru hindi ya bidia fanye mwezi ho seluli ya gendarmerie ani ribenuliwezi tendwa zabidi ukane mru ikweli lazimu yake gendarmerie mwezi emru ikabidi kejabidi yake gendarmerie tsumbili shalelo mru kana ujua yebanu mru hamandami mathalan na jabanu na jana rongoa na one soka embaye zimbi ya peu ya makriminelino itso hindu inu na jabanu na jana zamba na onesema sikitifu madziro yangu yauka bakomo insi inu bamunga jofa banu hauka boronwaza la sumania kanensi inu mda wamaha ya tsushindorende komori hindu lelo inu ya tije harenge ula mnama na hahe ambaha mzaya ike wode joka ushinde inde sensi inu aboro nomba hahe ya tushindo risaidia haukabanu wakomori wakati mru juzisa ebanu wakamnyezi mgu mwanadamu hamandoi wikwe ningu joka usahilishe nsi harumandaba mwanadamu uliwa mshahara wa 17 million yeti mwinyu kanasha vanu pesa ya nunsujwa mjuka uyafanyaje haukekabidi nsomeso wanati wasomesa ilazimu nlelo wanati walele na nundena mna ya ushinda nrengeze nibunguze mshahara wangu nirudi nifanye conference nibunguze mishahara ema ministry ya ushi na nembabiza madepite za ndrabo na nembabiza madirektori za ushi na nembabiza maministri za mbato ni wabunguzuze mishahara ya hao ilirangalio watiti ikaundo watabi hao hakalelo mru ulo mamwe wendo havuru kablu hawalagwe hatimbingama uwele longu jo ya liberali zihukume halafu ila mba direktori ya kansi balari tso hundra majiri tso hundra mwenje wongu hundro mshahara wazima majana maili halafu hatwari ya jiri tena wala uliwezi hukume wala ngwanzo ya libe mwenje ya charge mwenje ya rudi ya unrembenru yale halafu le dhalimu li hundra mshahara wazima majana maili wala ngena mwenje wabure no abola de ya lazimu ya libi mtiti zinu lazimu ikeze ndo hamanda zinu wananyasi ma journalisti ani mdo sana mwenjia mwuzisa zabarindi nimba ani zabarindi nina mrambi lelo mshahara wa depute hau mshahara wa wakala ya tsona mradi wa hae haruma yensi lelo waziri wa dima ritonga mbendura hala lelo waziri wa ulozi ritonga mbere rarumia lelo waziri wa unono rendao Dar es Salaam lelo waziri wa msomo wanawendo Maroko wendo wesoma wanadamu waungwa na mishahara ikaungio plus yaruma mshahara wa 400,000 francs wa mshahara wa 600,000 francs halafu watitika ndo wasimbu hao
huswani do wananyasi afswa amtsoni kanimfa wananyasi mamiliteri watiti waremwao ni jua nziani waremwao ni mvua nziani ikao lelo yinu ngartoka helewana mnaje lelo wananyasi mamiliteri wambi okana na mwende mala fulani mwende mwarenge desire mbale yaje waja banu waja waremehodi mimi ngamina upanga au ngamina shononde mwanajeshi jonja banu simpwashe hitwa hauti mungo mhono halafu wala yakansi wa biro tina ndongoza wala de urengo mshara wa zuma jana maili shola mwanajeshi mtiti endaru mwajali wala de dani wala de uliwa mtini no abo wode abidi yaliwa mbaye ndikao ngurengo risk nziro haransi ye msheno wana ya juhende ya renge bwidzi sikinga mjoka na mru gendarme ya juhende yamba ende ya renge bwidzi au ya renge mru yamba viole abongo joka wa mru ya jipanga ulona armu suwa shononde suwe gongo mwanajeshi wale kaende haulabala yabo bai katina garanti katina ndrongo ya joka uzihunda yabo ndo banu kana sushemezo kana ikale loko elinga sina rais wa daula ufikiriliyo yensi ne mwanansi yehele wakanasha na ni jibunguzi ze mshahara wangu ya mwando wenambanga mwanzo emergence ni rudini pare wala mawakala ne mbabiza mawaziri mbabiza madirektori njeni wabunguzuze mishahara yao iliri libewo watiti bo watiti wanu do watsongeza yentinu ya avanceo hizo ndizo kawa wanruwajo ani wanruwajo shukuri yoka kweli banunga sina mlezi nga sina mbelizi shangari rumao ni mrikao yeti mlezi yeti mbelizi shashonga na utsofu na utihindu halafule loko linga joko jari hunde wandu wa heba anwaringwa ngwa defandeo mbaezi ya peu hamanda yini halafizu pia kamsu hanza rizambe bari lelo yinu ngaba mjonika konse ya ukana na mwende mwarenge wala mwende mfunge na mje mrifunge basi timwengo ni mwandu wa loa hara ndongo za ufungwa shikibanu sibu zamba ukana sisi omwenga rifungwao ya ukana ramba ukana na mziyo widzi nyinga mfungwao ho widzi singa rifungwao ukana ramba ukana na mziyo widzi hiyo ndongo mbili tofauti Pukio kati ndingo na mbabiza wandu wa kuhabanu au ngebido desire wala hata ja hale meza wandu desire wala ngebido ya ulwa yafe desire wala ngebido nde ya fungwa dahari kamcha mwanifunga ba mimi hata mimi ngwaja ba mimi sifungwa paske nyem ni fungu bano nyem ni fungu paske timwambia nuka na tofauti yangu na mbuzi dabun lona extrait de naissance lona carte d'identité sino engenja kana hizo abantu joka mami mbuzi omnyesh wa emaisha Jihabo kwezi wananyasi majournalisti na mkeradhi bakartina besoin ya ukamjuhebo tasima mbe ukana wazalendo watukufu unusamfili vanjamro wazalendo watukufu ngabo mri amba hari haviolewa no na mwangaleze pumo ikao zijou anizijou ukina izai maranya wakomwa haruma masuala hamanda anu ho kalelo manadamu mndungu tsojida yarengwa yavurizwa ho gendarmerie yabakishe ho gendarmerie hata yafanye mwezi wa kamili seluli ya gendarmerie yabo yo garda vie au yo prison hanulelo kartsu ani mdukatsuri ya zifungo singariri yao emavu urumilwa sharia ya zifungo inde mbando go sisi mimi surtunda amini koka na harara dabakana miuria hema vurumilwa sharia ya zifungo shati de zifungo letra la nyunyi mimwambiani ndoka letra la nyunyi lilobo sehemu lilete de letra la nyunyi nikobliria sidalila hata nsujwe katra la nyunyi nsujwe kosi kwa mbese mjo tsinzabie mwende mnifunga abonze ambese siku ambese mjwelewa ukana kweli haka Mwenyezi Mungu tselewe fasiri ya prison shikade letra la nyunyi lilobo sehemu lila lila lokali nambata habari wallahi billah shahazinu nambao ezahendo ko miuri ya letra la nyunyi lila hauviole mwana wangu miuri ya letra la nyunyi lila hauhiba hindusha wangu alila muri alila tijoliria shazinu mimi ni nambao heze tambu zihundawe ensine mwanansi heze tambu zihundawe ranyam komori utsusubu turongowa wallahi tallahi mikare letra la nyunyi lila gekwezi mashababi wa Komori haukazaba Tanzania mrongo zeni nyi mashababi wa Komori huswani danywana zijana mwenda mwasoma universite mwaja mwakanso mijini hanyu nsingo ulalanda
haukaa mwengo ni mausi kutinjia mji mzima usikwalelo inu wakanza rifanye mpango shati haraya tisikiti hapa suke tendeti hundu ila harumandongo ya sane za trasi sindo mjini hoti la uhula PS za gari bahi tendeti hundu mjini huo wakanti wanazijana wakanti hakika Mwenyezi Mungu bahata wajoni wana watondrumiza hai o Desire wede mzee saba ebanu mkanti banu kamtsina mbandongo muifanya babumba banu ngabono ngono huo wenda somo university hatimiza ngono huo wakapashia hende hatimize misomo ya reje ngono huo sab ema na mtujuha mwa rawana ne mbaizinu parce que banu nyide mlo hasara banu nyinga mfikiru kana lelo nga mtsingo domba opposition ngo wandrabo banu nyinga mlinda opposition ke wala wandu maduhazi wala ezahao wasawafanyeza hao wasawalola wasawaloza wasema ishaonge ndao ezabaki ndanyi mashababi amandasi kamjuha bo mashababi rajuha haina yezijo kangio banu ridhulumishi hao ritsohundra hazi maisha tsoendelea nowezeto amawarinika karijuha rajitolea baba numruka dofa kado mbili banu bo Desire yotsi nyangu wandu ufungwa saba vala inu mwengo ni moziro bo mashababi kamtsingodori yandongoza ukanga mfungo enga mdokta wa mke amtsuka mwende mwasome mrudi mreja wa mijini njemdola mafenesi na landa wongenga mumparoni nyima shababi mimi na kansi vanu najitola ale jafu wa mola hangu wallah hata wallah simba waziri simba directori simba ministri bali hata mba gardia ya serikali wallahi ekeze ni sivons amjokana beja izibana kwa na hundenga hazini hakaminsu jangwa ndengo hazini ni denafanya ndongo ndene shanda nyi wanazi jana mwamba msomo nyide mjoka kama waziri maudu nyide mjoka kama ministri maudu nyide mjoka kama directori maudu ebanu nyinyi nga mwanzo mtashiwa kamtsuju hamwa jitashia genga mumparoni mashababi wa Komori kamka radhi raransi ndongoza uhara raransi kana weide mo hatu weimjomba hatu demjomba ngufaidisho sha doha he alola shawe mwana mshoha he ubakishanga we harumatabu na abo wende husomo huja we mwana mshoha he bahongo lindo wangalo owanashe waho karika radhi rado juhare kubaluka nsinu ya hatu sonse pia linutsi shamba banu si uzamba ukana henye linutsi shamba la mtsuje azalinge banu karja paroshokana harithishe mwana hae lukumani shamba la mtsuje karja paroshokana harithishe mwana hae fatihu shamba la boboni zabarindi no wandu wanua juja warengensi hatu warithisho nao davo alomba nga mumparoni mashababi wa Komori mwamba msomo atsonda nyi mimi abaha mimi mezangu zisazihisa ezangu zisazihisa mamjuhone ndeza ngomba garage nendane tapala kabatsukiri hata ndongo nde manar ko jabanu jari rawa manar jobanu jari rawa ndabwe meshalo maziro shenge yakamangu ambeseru jodo jabanu rongo haupole haukabo hena haukayabo olaha hundu hanerea sijati fanyale garlahe ti hundu bangu tendeti hulu embanku huo dukani ola parce que banu haruma dunia hokansi waendelea di hali olangula uhazini ya balele garlahe ya nere njeni fanye hazi ya nlibe bangu mimi ni balemna riali ni jeho dukani haola bangu njeni hulembendwila ya hundembahin yodi heli shango ono kabatsi hata zendao ngia warjo kubalimba wanada Muhammada wanu warengensi hatu warisasanye kartsunda mbendura hala kabatsi zendao hanafikia abo bahi rikroazele brali ribatsemi ono ala kulli hali narikera baba no ufosi kudzima ngabwangu wenji watsuparo ambazaliye mwema watsuparo ambazaliye munyi ekwa jafa wafu ngiyabole lobo mwana mkomorulo na ulonero yao zabarindu tuzasubuti wa haba no ambakana ezinunge ngiyombi nane kanga bwe namna ya ushindari itowe bajezi njema sabarima no tujoshinda wafanya namna wahitowa bajezi njema Narikerazi wadoka na baraka baba nwensinu sike wandu wajuja banu waje warisize sike banu mrurisiza mundu kamru abu entreprise ya hahe kamru habu wa societe ya hahe shabanu embabiza wandu walo hodingo ni mwemba ezin kwa jole lubanu waje wa fedha hi wandu wajiwone sokawo wandu dabu mlo hindi koli nutishamba lomo handu zanyu ni wandu mjao banu lelo njobambe ukananga mjidefande unga mdefande wazali baudu mwanzao
na mwene makensi hato sikwa ya jupuli lensi hatu hareje imtsuje mwene mwado mwengaria mwelimela vani ne mababwai esa yodo wakati mjoka mdefande ha shanyu wandu mkweli mheyo banu ngamanzo ikiari ngamrini kaoleso ngamanzo mjebanu ikiari lelo ngamanzo mde wandu halafu mwengoni mwa zero wahanyu ngamjojo jabanu mjemfedha hi wandu shandu wezamba abondo kandu wende mahakama ebanu nyinyi ngamjiyao haruma mbwana hamanda inu zabarindi hakamnyezi ngaba inu ngani mndongozo nyi wandu mdefande mbaizini ebanu ngamjiyao haruma mbwana hamanda inu haruma bangwe hamanda linu la defande ndongoza barindi sikarja poroso mahitima si udezi wata karja poroso mahitima karja poroshitaki zabarindi ni lelo inu kana lelo ngamjojo mwambe ina mwanzo mwambe shaba ture haba nurizamba apondoka konfukasio wandu raporo enda mahakama mdetsi bawo hara mdetsi patanga mjiposhe wa mahakama Komori banu mika mtushina mweleo ebanu nyi mahakama Komori konga ngamdungao za video zino ranzibo tasi rahale suala la bashari linule jaja rangubo tasi ngareshele yao belu hakta wakati ya ujokiri hakaruma mahala ye hamba ukana uwandu wanwe kawamba sitojo hamba mahakama Komori nganyi banu ngamdungao za video zino rangu botasi huwa na nyasi ngwa ambao haina kufurua kahamba wadea huwa na nyasi wamba ngwa defandewe mbae zinu wamba hata koranya ya poroshitaki sikarcha poroshitaki wala sikarcha poroso mahitima paskweri aminukezi fubaza hatu zinu bildizeri zabarindi niri jokjaba nuri jerambe makalima ebanu nyinga mfikiri yokai haka mnyezi Mungu lelo yinu owandu wamba ngwa defandewe mbae zinu afurukani hadi lelo mdungu joko jaba mru yaje ya reponde mru helelo yinu amtoni kani mfano supposo mathalan be mwana matsuani monwanja hapo mwana mahasa negociateur tuonge hapo yengu yele ukai mwana mkomori hamandami mi mwana mkomori hamandai yenge Ulaya nguhundro maji nguhundro mwenje nguhundro nzia hende ngeka mwade ngondo hospitali sise kari jabanu si hamba eziri hozao harume mahoza madziro ya riremao yawe kale loti jatsamba ukanema hoza riremao ngari rumwao ni mafavalu na madiktateur lelo hasani negociateur supposo ngujoja yawe ya jamberi ngunjibu ekahu njibu hasan negociateur mathalani au eja negociateur tina ujibu hasan negociateur ngamjorudini jibu ola ya pua hasan negociateur nade mbaye zinu yiminga mina masuala madzima kawo yotsi wajibu homru jabanu mruya je yalaze mru ne mwana mshwai yotsi wajibu homru jabanu mruya je yarenge masuala kawo kajampasa mruya yambe haumru ya tienko duno mekati jabanu ngamwambo ezini hozao imesha madziro kaundo ya ndremao kabanu sisi karjamba ngari yenga osurwaya wallahi ta'ala ingezi inu itsofanyezwe kaundo ranzao riunde mbendu rile nafasi rihundre majiri rumi rihundre mwenje runi minsojo kandao shema nansojo juani kendao ya mkondao no zila nshemezao nsuzi hunda akamiminga mwelewa kaya embaye zinu yesabo nsi eko wandu wanu ambangu wanao nembaye zinu eko wandu nda wanu njamba watiwane shetwa maho soni mwangu akabatitoma oko wandu wanu wakanayensi wanu mitsi mna haramu wandu wanu wakanayensi hatu inu wairumu hebo wairumu ari wasuli ndahu simaraja watiti karja wasuli mahala di namna ilawiyo ya wale lonsuo na inamna lelo irujokombo kana azalina lawe bahari nikasutula shuma ngarilili yao ijekaru wandu lelo wa wanona azalingwa ajukauri nikasutula dhahabu zondrabu uko wakana zedo amana za hensinu ewarifanya ani mruna ani mimi upando wangu mruna nabii haruma hoko pare maisha shanda amini lelo inonga mtuka ujifikiruka maisha rango wakati ya narambe wakati ya zali ya urjesambi kililu hauna swamba sambi ne kililu ye maisha ya hangu mimi mwanansi mtiti ya badili handa babi jeke lelo ya futi sisema nari wanao nemba ezinu
handani ngwa wajabari ngwa wafudhuli kwa tina wafanyao izo de zari heza mo ya tsongiza rijabanu rijari zambao shasiba nukartsuwa inga surwa kwa tina wafanyao ngwa wajabari kwa tina warendao ngwa wafudhuli kwa tina wafanyao ngwa jikazao warudiwa puwa mbavi za wandu wajabanu ngwa nzoke ngwa defandeo baizi ndo dziro wa tsongeza rilo banu rishemezao shenge enge wanadamu wanu hakabanu mruna juzise kana ebanu akamnyeze Mungu bakomora ebanu ritoka wakati yata ki Abdul Karim Mwenyezi Mungu ajo humrehemu ngam aminukana emaji yaka uzunguliaru mji waizi wa Moroni bali hata yaka ya Sahara lelo ino wakati ya sambi itoka ubidika rango wakati ya sambi kililu na tutambao kana omwe emaji yaka borompo ya kule shazalinge ebanu muda wa maana ma kabidike maji yanu ani owalwe salimani ngwa ya rumi yao shasi doka ya rudia reje ila pompi nzima vocal taxi ngeyawe soka mtwanza rizambe ukana titwabia yawe nyinga mjoka usubuti mwambe ukana mwanadamu woi ngwanzo ya sahilishensi ndaba no ala kulli hal onge wakomori watukufu wakomori aminukana njaka na ndongozi njiza hamba shamjauka ijazi baija sijihundu tiruditse njiza ndongozi ndojena akasi wana wakomori yawengenga mumtsawo ni samaha ho wakati kaudo na mrengeani ho na utasamaha kanga makali mekao siyarongo wanai kamjajibiwa ni wandu kaundo mnishili yao kama mtsalisamaha kana shasababisha njo tsaza samaha zangu ndanyi wandu kaundo mnidungao hakana ngeti danyi wandu mkaundo mnidungao njajo hawanu nje nitekeleze fikira kao dunlonizo ilo wakomori sonsipia hena mru yaziju yabonge domboshala ni maraba menji akoron fois domboshala ni maraba menji Mwenyezi Mungu ajele komba banu mlio ganyi wanono waranyiro wana hanyu wanrosha hanyu nanu wanroma hanyu nize fami za hanyu Mwenyezi Mungu ajele yemke wamanga odwenda no huja mtila tembaye ndo kasi de mare heze baraka za Mungu mtume Mwenyezi Mungu ajele kwa mji wa memba juu ya mtsame huli mjikao ndo nazalihaniha Mwenyezi Mungu ajele kwa babanu walio ngwa wanono batsinodiwa za mji wansujini kaodo mji wangu wangenga mbosho maraba menji wanama wa chaîne libre de Comores habari za Comores asemsi ambeni Comores dunia nuzu na necessity mbali na mbali sikorengaze live zangu zi sambaza dohum lahani heza tu sasa salamu zangu naambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karjona na wakati wa satsene ka halakal mauti hariza zi jamap ya salam ahsantun marhaba minji shukran lillah.